Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Hurmatly cemaat. Jaratkan Allah Taala qaysı amaldardy jakşı görбөйт, jaman göröt. Jakşı qaysı adamdardy jaman göröt. Allah Taala zalim adamdardy jaman göröt eken. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala aytat: "Vallahu la yuhibbuz zalimin." Allah Taala zalim adamlardı jakşı görбөйт deydi. Zulumduk bardık dinde karalangan. Bardık doğru zamanda karalangan. Qaysı gana türü bolbosun. Zulumduktun 3 türü var. Birincisi şirk. Luqman-ı Hakim özün oğluna nasihat aytып atkanda ayttılar şunda. İnne şirke la zulmun azim. Şirk kılva balam. Şirk keltürü öte çoğun zulumduk degende. Balasına nasihat aytıp öte çoğun zulumduk. Zulumduk dep özü negizgi определениясы vada şey fi gayri mahallihi, bir nerseni özünün jayına koyup ogonduk, uşunu zulumduk dep koyat eken. İkinci zulumduktun türü bul adam balası özüne zulumduk kılat eken. Özünün canına. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala ey o men bendelerim, özüne canına zulumduk kılgan bendelerim. Sizler Allah Taala merimdilігінен ümitün ördüzbögülü. Dep Kur'an'da Allah Taala öz canına bir top yerlerde gelet öz canına zulumduk kılganlar. Bular emne üçün öz canına kanday zulumduk kılat dese, günö kılganda adam balası özüne tiyешелүү, özüne zulumduk kılgandık bolot eken. Arak içse, naşa tartsa, kebirde olsa özüne zulumduk kılıp, özüne kol salgandar var. Bul özün canına zulumduk kılıp atat. Özünün malına zulumduk kılgan bu israpkerçilik bolot eken. Mana. Özüңüzgө karap turup uyatsızlık, bul özünün әберine zulumduk kılgan bolot eken. Коомчулук учурda jaman sözler menen süйлöp, же болбосо мындай özünün musulman adamga avrat İslam dininde imandan kийинки эле birinci farız uyattуу жерлерди жашыруу болуp эсептелинет. Uyattуу жерлерди ачып алып жүрө берүү, бул дагы özünün canına zulumduk kılуу. Biröөнү kalp aytıp atat, biröөнү aldap atat. Bul özünün canına zulumduk kılıp atat, özünün canında. Namaz okubastan bul özünün canına zulumduk. Oroza farz bolup berilген, atkargan jok, özünün canına zulumduk. Üçüncü türü başka biröөлөргө zulumduk. Ata-enesi, ayalına, bala çakasına zulumduk kılуу, koşuna kolongo, çoğu sodayda iştеген adamlarga, бейбечараlarga өзгөчө айтканда, бейбечара алсыздарга, ошолорго zulumduk кылуу, жетимдерге zulumduk кылуу, бул өтө чоң зулум. Ушулардын бардыгын Allah Taala арам кылган. Hadisi kuduside aytat: "Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tadalamu." Ey o bedelerim, men zulumduk kılууну men özüme aramdık kıldım deydi. Özüme aram kıldım. Jana sizlerдің ортоңорда да aram kılıp koydum. Biri-biriңерге zulumduk kılbagıla deydi. Biri-biriңерге zulumduk kılbagıla deydi. Misali biri-birine zulumduk kılуу, oşol ata-enesine baş iýip dagı zulumduk eken da. Ayal bala çakasını urganı, zulumduk bul. Kumar oynogonu azırkınday. Je bolboso alардын buyumdарын uurdap alуу, tartıp alуу, adam öldürүү, kандай çoң bir zulumduktu kandar. Anın akısın berбей, akısın tartıp alуу, okugun tebelep, kızmat kıldırtıp, akısın berбей koygon, bardığı zulumdukka kirет экен. Şariatыбызda, İslam dinimizde ötö katуу karalangan, biz bunun barынан saktanışыбыз керек. Эмне үчүн? Zalim bolup kalbaylı. Жыйынтыгында эмне болот?
Vallahu la yuhibbuz zalimin. Allah Taala zalimdardı, zulümdük kılgan adamdardı ne deydi? Жақшы көрбейді дейді. Zulümdük çekken adamды mazlum деп koyады. Mazlumdun duasını Allah Taala zulümdük çekken adamdın duasını sözsüz kabul kılады. Biraz geç bolsa da kabul kılады. Kafir bolsa da kabul kılады деген пайғамбарыбыз. Демек biz İslamдағы мұсылман адамдар biz бардық адамдарға zulümdük kılудан тыю салынған екенбіз. Мейлі ал мұсылман болсын, мейлі ал мұсылман емес, кafir болса дағы аға zulümdük kılıp, анын мал мүлкін тартып алып, ақысын бербей қойып, құқығын тебелеген zulümdük болып қалады екен. Анын дуасы, мазлумның дуасы қабыл болады дейді. Егерде қарғаса, егерде жүрегін сындырған болсақ, тескери дуа қыла тұрған болса, анын кесепети, жамандығы сөзсіз тиеді залымға да. Bir жерде Allah subhanahu wa ta'ala айтады: "Vallahu la yahdil qawmaz zalimin." Zalim қауымға Allah Taala hidayet бербейді дейді. Бұл дегені қайсы қауым, ел зұлымдық менен әлектеніп, жашоосу зұлымдық менен бола тұрған болса, Allah Taala аларға ақ жолды көрсетпейді екен. Allah Taala аларға бақтылуу жолды көрсетпейді екен. Аларды тура жолға салбайды екен Allah Taala. Демек бұл жерден да білдік, biz Allah Taala'dan korkup yaşaşımız gereken. Vattakullah. Allah Taala Kur'an'da kança жерде айтқан. Allah'dan korkup yaşagıla. Жаратқан Allah Taala бардығын ақысын бере тұрған, бейбечараны қолдой тұрған өзі зат. Демек өзінше көбінше адамдар қачан күшті кезінде күшсіздерге зұлымды қылып қояды. Бийликте отырған жерде мүмкіншілігі көп, башқаларға зұлымдық қылып қояды туғандар. Ошондуктан туғандар, сіздер біздер зұлымдықтың бардық түрінен сақтанғанға әрекет қылайлы. Бізде негеде кемшілдік кетіп қалған болса, зұлымдық қылып қойған болсақ, Алла Тааладан тез арада кечирим сурап тоба қылайлы. Анткени тобада эч качан кечтирбеш керек, шашылыш керек. Себеби өлім қачан келерін ешкім білбейді. Ошо залым болып бирөөгө зулумдук кылган бойдан өлүп кете турган болсо, Алла Таала аны жакшы көрбөйт. Алла жакшы көрбөгөндөн кийин бейишке кириши кыйын болуп калат. Алла Таала баарыбызды сактасын. Демек ар биринин мусулманбы, мусулман эмеспи, анын акысы бар, жанынын акысы бар, малынын акысы бар, абир укугунун акысы бар. Үчөөнү тең биз кол салбай, өзүбүздү этияттап сакташыбыз керек. Мейли кичинекей бала болсун, сиздин колуңуздан сизге жооп деле кайтара албайт. Эч нерсе дей албайт. Сиз мүмкүн бүгүн малын тартып аласыз. Мүмкүн бүгүн сиз анын мүлкүн тартып аласыз. Мүмкүн сиз анын укугун тебелейсиз, алып аласыз жөн эле. Сиздин бүгүн күчүңүз бар. Сиздин досторуңуз көп. Сиздин бийлигиңиз бар, байлыгыңыз бар. Бирок Алла Таалам бул амалды жакшы көрбөйт. Bunun зыяны өтө чоң. Жараткан Алла Таалам баарыбызды зулумдук кылуудан, Алланын өзүнө, өзүбүзгө, бенделерге Аллахым баарынан сактасын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya